Zdravo svima, moje ime je Anisija Savić, učenica sam 3. razreda 13. Beogradske gimnazije i ove godine učestvovala sam na međunarodnoj konferenciji za mlade naučnike i u oblasti životnih nauka osvojila sam bronzanu medalju sa svojim istraživačkim radom na temu uticaja antagoniste, ariohidrokarbonatnog receptora na makrofage in vitro. Cilj mog rada bio je da se ispita uticaj novosintetisanog jedinjenja na makrofage. Makrofazi su važna deo imunskog sistema i oni imaju veoma važnu ulogu u eliminaciji tumorskih ćelija. Ovo jedinjenje ima potencijal da poboljša njihove funkcije i na taj način omogući našem imunskom sistemu da se izbori sa tumorskim ćelijama. Kancer je danas veoma zastupljena bolest i ovo jedinjenje ima potencijal da postane efikasniji lek i zato želim i da nastavim da se bavim ispitivanjima ovog jedinjenja. Takođe, na kraju, želim da se zahvalim svojoj mentorki, dr. Ivani Stojanović i Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, koji su mi omogućili da izvršim ovo ispitivanje. Takođe, veliku zahvalnost dugujem Centru za talente koji mi je pripremao za ovo takmičenje i kog sam predstavljala i na kraju, naravno, Fondaciji 1% koja je omogućila da učestvujem na ovom takmičenju i osvojim ovako veliki uspeh. Dobar dan, ja sam Milan Mirčić, polaznik sam Regionalnog centra za talente Beograd 2, inače pohađam gimnaziju Mladenovac i prva sam godina prirodno-matematičkog smera. Osvojio sam bronzanu medalju iz oblasti kompjuterskih nauka na Međunarodnoj konferenciji mladih naučnika za svoj rad softver veštačke inteligencije za prepoznavanje gitarskih akorda. Ideja ovog projekta je da postoji aplikacija koja na odsviran akord može da pokaže naziv odsviranog akorda. Način na koji sam došao uopšte do te ideje je samim tim što sam i ja učio kako da sviram gitaru preko interneta i u jednom trenutku sam shvatio da ja u stvari znam kako da odsviram pesme, ali ne znam akorde koji se nalaze u toj pesmi. Te sam krenuo u potragu za nekom platformom koja bi mi pomogla da prepozna ono što sam odsvirao. Kako na takvu platformu nisam naletao, odlučio sam sam da je napravim uz pomoć modernih tehnologija. Neka budućnost ovoga bilo bi da pre svega pokrijem sve vrste gitara i da korisnici generalno mogu da se oslone na ovakav projekat prilikom učenja sviranja gitare, ali naravno neka dalja vizija je da generalno mogu da pomognem učenicima koji uče bilo koje instrumente, da mogu da lakše uče od kuće i preko interneta uz pomoć ovakvih modernih tehnologija. Zahvalio bi se Regionalnom centru za talente koji nas je podržao u ovim projektima, naravno svom mentoru Mateju Opačiću koji je bio tu sve vreme za razvijanje projekta i Fondaciji 1% koja nam je omogućila odlazak na takmičenje. Dobar dan svima, moje ime je Iva Minić, učenica sam 3. razreda 14. Beogradske gimnazije i polaznica Regionalnog centra za talente Beograd 2 na takmičenju Internacionalne konferencije mladih naučnika u oblasti Life Science osvojila sam srebrnu medalju. Tema mog rada je inovativna procedura za pripremu želea od malina obogaćenih antioksidansima. Pošto svežih malina nema tokom cele godine, sve će više teži ka upotrebi prerađenih proizvoda od maline, ali ta sama prerada malina uključuje visoke temperature i dosta šećera se dodaje, tako da ti proizvodi uopšte nisu više zdravi. Tako da sam ja žela da napravim zdrav proizvod od prerađene maline i to je upravo bio žele obogaćen antioksidansima. Sada analizama smo utvrdili da su same semenke, kada se tretiraju u ovenu sa tučkom, bogatije od samog homogenizata maline čak 3 puta, a sam homogenizat maline je ono crveno što svi znamo i jedemo, tako da sam ja odlučila da te tretirane semenke i homogenizat maline spojim i da od toga napravim žele koji je obogaćeniji čak 3 puta nego od sadašnjeg komercijalnog želea koji se proizvodi. Takođe, taj žele je obogaćen antioksidansima. Antioksidansi su jako bitni za naše zdravlje zato što mogu da neutrališu slobodne radikale, a ti slobodni radikali mogu da uzrokuju razne bolesti, tako da što je proizvod obogaćeniji antioksidansima, to je zdraviji i bolji. Takođe, ovaj postupak je primamljiv za industrije zato što ne košta mnogo, a ima jako dobar efekat. I žela bi da se zahvalim Centru za talente
Beograd 2, mom mentoru Borisu Pejinu, a posebno Fondacija 1% što mi je dala priliku da učestvujem na ovom takmičenju i da steknem ovo divno iskustvo. Dobar dan, moje ime je Ljiljana Konjević, polaznik sam regionalnog centra za talente Beograd 2 i učenica prvog razreda matematičke gimnazije. Ove godine sam na ISIS-u učestvovala sa svojim radom Holografija, bazični zakoni i primjena, gde sam holografskom interferometrijom ispitivala materijale, svojstva materijala, da li čelik može da se koristi i nakon što su u njemu izbušene rupe i koliko zapravo to utiče na sam materijal, koliko zapravo utiče na burgiju u kojem je sve to ispitivano. Prednost ove metode je to što ispitivanja mogu da se rade i na samom terenu, nije nam potrebna nikakva laboratorija i moguće je i na samom terenu odrediti da li može da se koristi, koliko mora da se menja, kako mora da se menja. Budućnost ovog rada vidim možda u istom svetlu, a možda čak i za neko drugo ispitivanje, gdje mi je neka ideja možda i da aproksimiram kako bi nešto radilo u organizmu, sve naravno holografskom interferometrijom i samom holografijom, možda i laserima. Još jednom hvala Regionalnom centru za talente što su me uputili na ovaj put. Hvala mojoj mentorki što je bila tu uz mene kroz ceo ovaj rad i kroz prethodni rad. I hvala Fondaciji 1% što podržava mlade naučnike i što nam pokazuje da ovo što mi radimo nije beznačajno i da postoje ljudi koji stvarno obraćaju pažnju na nas. Dobar dan, moje ime je Katarina Jevtić i osvojila sam treće mesto na posteru na konferenciji mladih naučnika sa radom homotetija. Izabrala sam homotetiju zato što nije bilo dosta objašnjena u knjizi i zanimalo me mnogo više o homotetiji nego što se uči u srednjoj školi. I onda sam izabrala da dokazujem kako se homotetija više upotrebljava nego što je mi trenutno koristimo. Homotetija je zapravo transformacija sličnosti. Može se koristiti u mnogo više primjera i daje jako elegantna rešenja komplikovanih problema. Može se koristiti, znači koristi se u geometriji i ona zapravo zavisi od centra homotetije na osnovu koje preslikavamo figuru, tačku, liniju u određeno mesto i od koeficijenta homotetije na osnovu kog preslikavamo figuru ili bilo šta, da li je povećavamo, da li je smanjujemo. Znači, od koeficijenta zavisi kontrakcija ili ekspanzija figure, a od koeficijenta takođe zavisi, imamo poseban slučaj homotetije, kad je koeficijent jednak -1, tad dobijamo refleksiju figure kroz centar homotetije sa rotacijom od 180 stepeni. Takođe, homotetija se može, kad se spoje dve homotetije koje imaju drugačije centre i kada se pomnoži koeficijent 1 sa koeficijentom 2, kad zajedno daju 1, onda je to zapravo translacija, čime smo pomerili celu figuru na drugo mesto, samo koristići dve homotetije. Sve se to može iskoristiti u mom dokazu veze centralnog i periferijskog ugla. Centralni i periferijski ugao, njihova veza se može lako dokazati klasičnim dokazom, gde vidimo da je 2 alfa plus gama 180 stepeni, takođe da je beta plus gama 180 stepeni, gde zapravo vidimo da je 2 alfa beta. U ova dva primjera mogu se lako svesti na prvi primjer, tako da i oni postaju jako jednostavni. Sve se to može dokazati homotetijom. Prvo ćemo krug sa centralnim uglom alfa kontraktirati, to je smanjit ćemo ga u krug gde sad u centralni ugao alfa prvog kruga predstavlja deo centralnog ugla beta. Zatim ćemo koristiti refleksiju, znači koeficijent će biti jednak -1 i dobit ćemo gore ugao sa uglom alfa koji ćemo translacijom, to je koristeći dve homotetije, pomeriti tako da njegov ugao alfa sad predstavlja ugao deo centralnog ugla beta i opet dokazujemo da je 2 alfa jednako beta. Ovim sam ja dokazala da se homotetija može koristiti u mnogo više primjera nego što je sad koristimo i da se mogu napraviti različiti zadaci na osnovu ovakvih primjera. I ovo je samo jedna upotreba homotetije, može se koristiti u mnogo drugačijih primjera. Zahvaljujem se mojim mentorima Dušanu Mikičiću i Stanku Ostojiću što su mi pomogli kod pravljenja ovog rada. Takođe se zahvaljujem Fondaciji 1
koja nam je omogućila da idemo na ovo takmičenje. Dobar dan, ja sam Nada Matić, učenica sam prvog razreda 5. Beogradske gimnazije i učestvovala sam na međunarodnoj konferenciji mladih talenata sa svojim radom Uticaj hladofora aglomerata alge na pročišćavanje dunavske vode. Cilj mog rada je bio da dokažem da alge mogu da se koriste u pročišćavanju bilo kojih voda. Ja sam uzela Dunav zato što smatram da je Dunav generalno možda jedna od najzagađenijih reka ovdje u Srbiji. To sam uradila tako što sam alge prevela u tečno agregatno stanje, imala jedan spektrometar koji se zove ICP-OS, gde sam ja videla teške metale koji se nalaze u Dunavu. Htela bih da se zahvalim svoj mentorki dr. Jeleni Petrović, zajedno sa Institutom za nuklearne nauke Vinča, takođe Regionalni centar za talente Beograd 2 i Fondacija 1% koji su mi omogućili da učestvujem na ovom takmičenju. I neki moj plan za dalje istraživanje jeste da koristim ovu vrstu algi tako što bi držala neki duži vremenski period u dunavskoj vodi ili bih možda promenila vrstu algi, ali bi onda uporedila rezultate koje sam dobila. Dobar dan, moje ime je Jana Dragović, dolazim iz Kuršumlije i pohađam gimnaziju u Kuršumliji. Trenutno sam član Regionalnog centra za talente Beograd 2, gde sam ove godine na međunarodnoj konferenciji mladih naučnika sa svojim projektom Veštačko-inteligentni sistem za prepoznavanje otpada koji nije za reciklažu osvojila bronzanu medalju. Moj projekat je takav da sam svoj program naučila da prepoznaje koji je materijal za reciklažu, a koji nije. Na primer, ukoliko imamo plastiku, ja sam fotografijama naučila svoj algoritam da prepoznaje koja je to plastika koja može biti reciklirana, a koja ne može biti reciklirana. Moj dalji plan je da ovaj program obezbedim širokim narodnim masama kako bih podstakla recikliranje širom sveta. Ovom prilikom želela bih da se zahvalim Regionalnom centru za talente Beograd 2, Fondaciji 1% i svom mentoru Mateji Opačiću koji su moja stalna podrška i podržavaju me da učim više i napredujem. Hvala puno.